tuna hian puro puya sailo new shot chip ami hetlai college peng a hian cycle mishing tha tel lowa khol tha manga cycle engine dewa han kalpui tur siam chuna tura hian hei tuna hian bulan tran china hemi chungchanga hian enge ni result te ani dan te nan thil sela tunai khovela chuanin youtube hi min influence tu hini deuh tlang pe youtube pa te kanan huwa ne ril ruwa ti ve thei dan te om takin katia hei lela ma chon ya aming kampinga langa ni me hei a khoi tu ber chu kan chen pa i michael ania ni ta chuanin idea te kanan soi du na ti dan ingei tu te ang kanan tia chuan hei a ke ma chuanin tiang ka en ve top ni me aman michael vek hina khoi veka chuta chuanin hemi kan sen so hi chu lela ma chon ya tu na hin bul tan test na te lo ni boka ti chinna vek ala nia i la zo lo te po ni boka ti hei ai chang tlung zo ka ti dan te po kan la ngai tu thlang do na he tu na hianin a khol ni cycle man thim sim hi a thar lak ni cycle hi gear change theng chi khania chu chu a thar lak le ya chu na khol jong jong po hi nia cha chop vek ania nia mani deuh khanin youtube fb hang kan post a then khat khanin all sam chu ti khati han tingo ta maro chu bulan chan tak tak chuan han ti china chuanin alo all sam mai mai big lova rem khom sa tiang ngot khalo ni la adai na mo te boi khoi nge da anga balance dik dan tur te po zon chop vek khangai ve a ya hi tuna hianin la zo lo ania ei tuna mi inon ngai poi mo saka mi rong ko var kan lom khop mai chung chu ne chuan hemi cycle hianin avai sen so hi tuna i chuan singthum borvel chu kan seng to a maro chu soile soinu project kalme kan ya engzat nge kan lam han don enge ngai kan la thelova kan la ti zel kan tuma chuan a khol thim sim hi a chak ve khop me a hi i play na hianin kanan test kanan shedana chuanin a top speed hi a chia chuni lo 40 km/h vel chuanin i kanan chut dan chunia maro chu chho a chung kan test sia lawa play na ni ta chu po chu du ai a khol hina zo thim thim ala ti chak bel theya soile soinu sprocket lian te man phei chuanin pick up te po thale zolanga kha chu idea sang sang hilatama ti bel zel mek tur ne atlan te po kan tlan chin don ne accelerator kha scooty yang type chen ita chu hernat le atlan chak kha lonita chuan sprocket ne no vel hi inge pangai chom kha lo mil lo ni wangin bike sprocket le inge hei bike chente kalo manga kan modify kha jong khalo lo ni te se tuna chuan enga thil dang han se mi technical chimchang mechanical enga mo riu har site in lai tak enga ni I fitting chawela hei mi hei khol buana lai nge khol kan bu tur lai tak hi klei bin jana boi dewa tira chuan an hoi jo ka da kan tuma jo a thailo ni wangin sira ka da ta ani electric motor mo electric motor watt hi hemi watt sim mo a 750 watt lo ni ta ni 750 watt ni ta chuan a battery power sim mi breakup englo hi englo a 48 a volania sure enga a technical problem mechanical problem in nayem in siam na het enga mo han ti sual palle ti fulo ila nayem nei tilam hei a boy khatna nia duwangin hei kalasiam jo theilawa ma sai test tak be em ni wangin kan sem inge kan sem top ni chu na chuan hei weng te po hi ti that englo thup that te nga ya chon battery po he ring dei rei turin battery dang te bola kan ngai tu me ka kan cha me ka chu hei a dei rei tur le hei ai tangin a thar tur angjong in kan nge sem chok kan tuma tuna chuan tuna kan inge kan tilang dani chon hei test sim na turin kan englo ve top sem top en chinna sim test ale serchi bazar atangin lomaral te ground report